Afrika-Dzonga va tlangela lembe rintshwa ra 2024 hi ntsako handle ka pho wa nhonga. Mavandla politiki va kombela ma-Afrika-Dzonga ku vota hi xitalo eka lembe leri ra 2024. Wakaina amkela eka mahungu ya Xitsonga yo sungula ya lembe ra 2024. Vitaramina imosa mabonda. Riperi, mavandla ya hambana politiki va kombela ma-Afrika-Dzonga ku ya vota hi xitalo eka nhlawulo lowu taku eka lembe leri ra 2024. Mavandla politiki va humese mahungu yo navela vaakatiko lembe lerintshwa. Happy New Year, South Africa. From all of us here at the Democratic Alliance, we want to wish you a safe and prosperous and peaceful 2024. But I also want to wish you a year of meaningful change and new beginnings as we approach the general election this year. The new year 2024 has arrived. It is my deepest wish that 2024 be a great year where we will see our dreams, aspirations, and wishes coming true. We have seen 2023 being a difficult year. Crime, unemployment, load shedding, and corruption happening day in and day out. 2024 must be a year of change. Year 2023 was a challenging year for each and every one of us. Challenges such as load shedding, challenges in terms of unemployment. Those challenges had a severe effect on the livelihoods of all of us. But there is hope. 2024 is lying ahead of us. And on behalf of the Freedom Front Plus, I want to wish each and every one a prosperous 2024. This is the year where we can bring change in South Africa. If we want change, we can do it. For this year to be a prosperous year for all of us, let's grasp a principle that was forced down our throats as we suffered total darkness and an economic meltdown. Remove the undesired load in order to protect generation units from further degeneration and total destruction. For a fresh start and a better future, let's be ready to remove a non-patriotic, visionless and corrupt government that has made us suffer since its installation. This we must do in protection of lives and livelihoods, in protection of our economy and its envisaged growth under the leadership of the ATM. As we step into the new year, the Pan-Africanist Congress of Tanzania, PAC, extend warm wishes to all South Africans. 2023 was a difficult year for most South Africans, and because 2024 is an election year in our country, we plead with all South Africans to register and vote for change next year. May 2024 bring unity, progress, and prosperity to our nation. The SACP wishes fellow South Africans, the majority of whom are the workers and poor, a prosperous new year, 2024. That will mark the 30th anniversary of our historic, hard-won April 1994 democratic breakthrough, which marked our transition from the oppressive systems of colonialism and apartheid under white minority supremacists and their British counterparts. Since April 1994, our people gained access to human rights. The government has built and allocated houses for free of charge to the workers and the poor. It has expanded access to education, healthcare, and social grants. It has built roads in rural areas where there were none before. However, there are persistent problems. Unemployment is affecting over 11 million people, inclusive of demoralized work seekers. Our ports, rails, and electricity are in crisis because of neoliberal policies, corruption, and criminality. To resolve these and other problems, the SACP is calling on the workers and poor, as well as progressive sections of our society, to unite. Kutsoriwe madzana mune na 11 wa tincece to rhanga ta lembe lerintshwa
ra 2024 la Afrika-Dzonga. Leti I ticece leti nga velekiwa eka 11 wa tiawara to sungula ta New Year. Vo tala va vana va tsoriwe eswibedhlele swa le Gauteng laha ku nga kumeka 112 wa ticece. Holobye wa rihanyo Joe Phaahla u endzele vantswedyani exibedhlele xa le KwaZulu-Natal. Holobye Nkulu Saulo u nyikele tinyiko eka vamanana na vana va vona lava ku velekiwaka. Vana lava va engetele eka nhlayo ya vanhu lava hundzaka 1.3 million exifundzeninkulu xa Northern Cape. Nhlayo ya 52 wa vana va velekiwile exifundzeninkulu xa Eastern Cape namuntlha. We've got 14 new 2024 babies in the Northern Cape, and we are very proud of that. We were just here to congratulate the mothers and encouraging them to look after their babies, and the sense that we get is responsible parents and who love their babies. And we are also here to say a word of appreciation, deep sense of gratitude to the midwives and the doctors in both hospitals that we've visited. I think there is significant improvement in the quality of public health in the Northern Cape, and we highly appreciate the kind of work that they are doing and the kind of investment which the Department of Health is putting into our institutions. Kasi eGauteng exibedhlele xa Dr. George Mogare eRankuwa en'walungu wa Pitori ku velekiwe vana va ntsevu ku ta fikela sweswi. Holobye wa swa rihanyo eGauteng u endzele vamanana, majaha yanharhu na tintombi tinharhu exibedhlele lava nga velekiwa hi mpfhuka ka nimixo. Today we gather not only to commemorate the beginning of a fresh new chapter, but also to celebrate the arrival of new blessings in the form of our precious bundles of joy who've been born on New Year's Day. Their entry into the world comes in the midst of many cheers and celebrations as we ushered in the new year. And so they symbolize hope, new beginnings, and the infinite possibilities that life has to offer. They are the embodiment of our collective dreams of a brighter and healthier future. We are pleased, Minister, to announce that as of 6 a.m. today, the province of KwaZulu-Natal has welcomed 58 New Year's Day babies from healthcare facilities across the province. Hi le tlhelo holobye wa rihanyo eKwaZulu-Natal u ri vana lava ku velekiwaka va tisa ntshembo na masungulo yantshwa na hinkwaswo swa kahle leswi vutomi byi nga swi tisaka eka vanhu. Kambe hambi swi ri tano u vilerisiwa hi leswaku nhlayo ya vana lava kumaka swihlangi va ha ri eswikolweni yi tlakuka. Lontsongo wa kona ina 14 wa malembe u bebulele exibedhlele xa Emas eWinterton. Endzhaku ka migingiriko ya makhisimusi no tsema lembe, van'wana va karhata hi babalaza. Ku ya nhlangano wa rihanyo wa misava maAfrika-Dzonga i kaya ra swini swikulu la misaveni. Madokodela va tsundzuxa vaakatiko lava nwaka ku nwa va pima ku hunguta switandzhaku swa xihoko. Pimani Baloyi. Bona Masupa u tilulamisela ku va a ta tihumesa ku ya hungasa vusiku hinkwabyo. Masupa u rhanga hi ku nwa murhi ku tiyisa leswaku miri wakwe a wu kaleriwi hi mati. U vula leswaku murhi lowu wu pfuna ku vona leswaku u kota ku ya entirhweni a nga ri na swivavi loko ri taxa. Shumisa dehydrator le Babalas Rescue. Ka re go dia nthusa for go ikona ha ke mmerekong. Babalas Rescue ke ena before ke robala. Ha ngale bana wena before robala. Ke tlo ena for. Kambe munhu u va a ri karhi a twa yini loko a ku u khomiwe hi babalaza nakona a nga endla yini ku yi sivela. Some will experience severe headache. Severe headache, a person will tell you that I'm having a migraine. Some will say that general body fatigue, I'm just tired, my body is just tired, I'm so exhausted. Others come with the story of saying, no, I am vomiting, my stomach is so painful. They go to an extent even rolling. If you see a person coming with the alcohol intoxication, you will definitely even believe, or this person has been poisoned. We try and hydrate our body because the effect of alcohol, what it causes again is dehydration. So when we got the dehydration, let's put more water so that we balance the things. Number 2 is to get some carbohydrates. When I talk about carbohydrates, I'm talking about food. Vaaki van'wani elokixini ra le Linyenye va na mavonelo yo hambanahambana hi tindlela to sivela babalaza. You must take a lot of water, then and
get some deaeration and something like that nature, then you'll be okay. There's no other way. Mitlo tumloga mitlo hongusha maron lo jwala njunchaga jwala. Frogo to wasni wate birti taro unwenya no bemnato khono ba relaxed. For the world of the day. Sister Mailula u tlhela tsundzuxa leswaku xihoko xi na switandzhaku swo biha eka rihanyo ra munhu. It weakens our immune system. Why? Because most of the people who are drinking a lot, they don't eat. And the system is, if the immune system is weakened, anything can happen to the body. Hi minkarhi leya makhisimusi swibedhlele swi taleriwa hi timhangu ta vanhu lava nga vaviseka etindhawini leti xavisaka xihoko. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC elinyenye. Maphorisa va havilela hi mhaka ya ku va vaakatiko va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona. Ku ya tinhla ta maphorisa ku ve na kwalomu ka timhangu ta muxaka lowu la Afrika-Dzonga to hundza 500 exikarhi ka Sunguti na Nyenyankulu hi lembe ra 2023. Leswi katsa ku dlaya no hisiwa ka tindlu na yin'wana nhundzu. Limpopo ri ni 237 wa milandzu yo dlaya leyi nga pfuriwa kusukela hi n'hweti ya Mawuwani ku fika hi n'hweti ya Ndzati 2023. Timhangu ta madzolonga ya ku vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona ti kwalomu ka 15 ti humelele eVhembe. Hambileswi ku nga khomiwa vanhu mayelana na timhangu leti, timhangu ta madzolonga ya ku vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona i mhaka leyi velerisaka. Eka mhangu leyi ku humelaka va ehleketeriwa vambirhi lava hehliwaka hi ku faya no yiwa etindlwini va hisiwile va lova eDzanani kusuhi ni Lustrigat. Vaaki veri maphorisa a ya lwisi vugevenga naswona leswi endla leswaku va hetelela va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona. Mabula ya ku darisa ndaba yori mabula na musi a ri khou itea vhuya so a vhigiwa milandu mapholisa ri khou vhona vha tshi nga vha wiki nyana kha zwithu zwa so a vha khou tou tenda uri vha vhe active kho shuma mushumo wavho. Justice uri nṋe ndi khou vhona thaidzo ri a vhiga mulandu mapholisa ane ra ri muthu o ita hezwinoni zwithu mara uri muthu a ḓe a fariwa a bvisiwa uri nne sa community ri sa zwiḓivhi ndi hafho na ra thoma u dinala ra dzhia maanḓa ra vhea kha zwine zwa vha uri timhangu ta ku vaaki va teka nawu va veka mavokweni ya vona ti vangiwa hi swihehlo swo tlhakisa no lava ku tlhakisa vana etindhawini ta Vhembe. Van'wana va ehleketeriwa va fayiwe hi maribye no tlhela va hisiwa va karhi va hanya hi vaaki lava nga hlundzuka etindhawini to fana na Silwama na Dzanani. Van'wana va ehleketeriwa va hiseriwe tindlo emugangeni wa ka Mavunga. Hambileswi va ehleketeriwa va nga ya ekhoto, minhlangano ya vaaki veri va ta tirhisana na maphorisa ku ringeta ku hunguta madzolonga ya ku vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona. Zwine nda nga thusa ngazwo ndi zwa uri vha muhasho vha vhulamukanyi na vha tshipolisa kha vha vhadzulapo vha pfeselo zwa vhadzulapo ndi hone rine ra nga kona u thusana ngori vhadzulapo a vha pfesesi maitele na matshimbidzele a zwithu zwi tshi kha ḓa kha mafhungo a mulayo. Ndi tshi khou amba zwa zwino ri na hanefho hune ra vha hone ri na member of justice ṅwedzi wo fhelaho yo vha hone vhatukana vhavhili vha ḓi lovha nga ṅwambo wa mob justice ra ḓi vha na dziṅwe dzi incidents dzo fhambananaho. Maphorisa va kombela vaaki ku va tshika ku teka nawu wa wu veka emavokweni ya vona. Ku ya hi timhangu leti hi nga hlangana na tona ta vanhu lava nga dlayiwa hi kumile leswaku 237 wa vanhu va vuyile va dlayiwa kambe aka vanhu lava 237 wa vona hi lava va nga dlayiwa hi vanhu lava va ti tekela nawu va veka mavokweni ya vona nakambe 38 hi lava a va karhi wun'wana a va ri na njhekanjhekisano kumbe va ri na ku lwisana hikuva va nga twanani hi marito. So hi kombela leswaku vanhu va tirhisana na hina leswaku va nga teki nawu va wu veka mavokweni ya vona. Swin'wana swa leswi endlaka ku ri vaaki va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona i vukhamba bya swifuwo, ku pfinya no phanga. Hi samahlweni mahungu eka SABC. Vaxavisi va swimawusa dorobeni ra Bloemfontein va ri mintlhontlho yikulu eka bindzu ra vona i vatsotsi no thyaka ka doroba. Hambiswiritano va ri bindzu ri fambe kahle makhisimusi lama. Van'waswimawusa van'wana va ri masipala wu fanele wu tirhisana na vona ku basisa doroba no lwa na vugevenga. Hambileswi se COVID-19 yi nga fika emakumu, van'waximawusa eBloemfontein va ri mabindzu ya vona ya ha khumbekile hi mpfhuka ka ntungu. A ku na licho n'wananga, nix. U levuka ha u fumanile 18 nyana fela u tive ku reka
There's nothing that we're making here. We're just happy when we make something to buy food. But these days, it is really tough. Otherwise, our business For December time, my business, it was not before like the others. After this COVID, the business is very down. We don't make the money like before. But we just thank God because we only survive to make the money for the child to go back to school. I just want to go to Durban to improve the beats so that I can sell something different than others. Vanhlangano wa mabindzu eMahungu loyi yimelaka van'waximawusa eBloemfontein na le Vuchavelo va ri ntirhisana na masipala wa Mahungu ta tisa ku antswa. In terms of the partnership with the Metro, we are meeting with the executive mayor Ntate Gregory Ntatisi. Yes, it's promising, but it is slow. But we think he's the right person to take us forward because we are also having a clean campaigns with him and with the MMC also, Jonas. But we think we can do more. Because now the municipality doesn't deliver on time. Vanhlangano va tlhele va ku hi 2023 vugevenga bya ku yivela mabindzu byi hungutanile hikwalaho ka maphorisa ya tirha hi matimba. Maphorisa le KwaZulu-Natal va kume mintsumbu yimbirhi emovheni wu nga khukhuriwa edan'wini ra le Pietermaritzburg. Video ya mhangu leyi yi hangaleke na swihangalasamahungu hi vaakatiko laha yi kombaka movha wu karhi wu khukhuriwa hi nambu. Vanhu lava a va nga ri buweni va ringete ku koka hi ntambu va wu ponisa kambe switsandza. Movha a wu ringeta ku tsemeka biloho leri a ri khapa. The bodies of two people who drowned when a car they were traveling in was swept away during heavy flooding on Sunday afternoon at any location in the Petsisa Policing Precinct were recovered on Monday, the 1st of January. A search team comprising members of the South African National Defence Force and committee members located the vehicle at Henley Dam on Monday morning. Bodies of a 39-year-old woman and a 6-year-old boy were recovered inside the vehicle. The search continues for a 36-year-old man who was a third occupant in the same vehicle. President Ramaphosa u pfumelele ku va mutsari wa mitlangu ya swiphemu na vuyimbeleri Mbongeni Ngema a endleriwa nkosi wo hlawuleka hi mfumo. Ngema u ta lahliwa va vuntlhanu eka vona eKwaZulu-Natal. Holobyenkulu wa KwaZulu-Natal Nomusa Dube Ncube u ri nkosi wa Ngema u ta va category 2 laha u nga ta katsa na endlelo ra xiphorisa. Mbongeni Ngema u loveka mhangu ya movha eEastern Cape vhiki leri nga hela a ri na 68 wa malembe. Ntirho wo n'wi tsundzuka u ta va hi wa vunharhu eDurban Playhouse Theatre. Riperile alangsele swa ku maxelo na namuntlha hi khomele yini ku ta khana swo timpfula loko hi nangisa kona kwala xifundzeninkulu xa le Northern Cape tindhawu tin'wana ta kona kwala Limpopo ta khana swo mpfula leyi nga ta va yi nangiseriwini kona kwala ka 30 wa ti% xifundzeninkulu xa le kona kwala KwaZulu-Natal ku fika na kona kwala Eastern Cape la nga ta khana swo timpfula Free State ta khana swo mpfula leyi nga ta va yi ri kona kambe ta khana swo mpfula yo vevuka loko hi nangisa eka siku ra Mindzuku xikan'we na kona kwala Johannesburg maxelo ta khana swo ku va ya ku ri na mpfula eka siku ra Mindzuku kona eka madyambu ya namuntlha ka swilemukiso kona kwala KwaZulu-Natal xikan'we na kona kwala Eastern Cape ta khana swo mpfula ya matimba kambe eka siku ra Mindzuku ku ta khana swo ritshwa leri nga ta va ri kona loko hi nangisa kona kwala Northern Cape la nga ta khana swo ku hisa swinene eka siku ra Mindzuku kambe xifundzeninkulu xa le Gauteng ku ta khana swo maxelo yo hisa loko hi nangisa kona kwala Johannesburg Springs xikan'we na kona kwala Bronkhorstspruit Pitori na yona ta khana swo maxelo yo hisa eka siku ra Mindzuku kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo Giyani ta khana swo ku hisa ka Maphata ka Dzumeri maxelo ta khana swo ku hisa kona kwala ka 31 xikan'we na kona kwala ka Nhlaniki Rotterdam ta khana swo maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala ka Ximawusa na le Blankwater kona a Tzaneen maxelo ta khana swo ku hisa Phalaborwa xikan'we na kona kwala Bekkersport Mokopani ku ta khana swo ku hisa kambe ku ri na timpfula to vevuka leti nga ta kha ti nghenelela a xifundzeninkulu xa le Mpumalanga Skukuza yi ta khana swo ku hisa ku ri na maxelo yo hisa ku antswa loko hi nangisa kona kwala Ermelo Caroline xikan'we na kona kwala Lydenburg kambe kona Bushbuckridge maxelo ta khana swo ku saseka na kona eka siku ra Mindzuku a xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ri na maxelo le hansi loko nangisa Vryheid xikan'we na kona kwala Ulundi timpfula leti to ta kha ti nghenelela kambe Richards Bay na kona kwala Pietermaritzburg maxelo ta khana swo ku va ehansi kona kwala ka 22 na 23 wa ti-degree Eastern Cape ta khana swo mpfula na yona kambe ta khana swo maxelo yo
yo hisa loko nangisa kona kwala William Moore Grafrenet xikan'we kona kwala Mthatha loko ta khana nsiro maxelo ku pfumelanyana kona kwala ka 24 kambe Fredendal na kona kwala Clan William maxelo ta khana nsiro ku hisa swinene loko nangisa xifundzeninkulu xa le Western Cape kambe Cape Town kona Hermanus Cape Galas maxelo ta khana nsiro ku pfumelanyana kona kwala ka 24 na 29 wa ti-degree kambe Northern Cape Kurumani ta khana nsiro ku hisa xikan'we kona kwala Kimberley Appington ta khana nsiro ku hisa swinene ngopfu kona kwala ka 38 wa ti-degree Kanavona ina ta khana nsiro maxelo hisa DR ta khana nsiro ku hisa kona kwala ka 32 kona xifundzeninkulu xa le Free State Sasolburg ta khana nsiro ku kufumela xikan'we kona kwala Frankfurt Bethlehem ta khana nsiro ku hisa Bloemfontein maxelo ta khana nsiro ku saseka kambe timpfula ta kha ti nghenelela na kona xifundzeninkulu xa le Northwest Mahikeng ta khana nsiro ku hisa Tosca Ita kana nsiro ku hisa xikan'we kona kwala Vryburg na kona kwala Taung ta khana nsiro maxelo saseka loko nangisa kona kwala Potchefstroom Klerksdorp na ta khana nsiro maxelo saseka kambe timpfula ta nghenelela ta khana nsiro timpfula to vevuka leti nga ta kha ti emahlweni so leswi mi khomile swona eka maxelo riperile